Jukino na kavo, kurek na. Evo, ful je težko, ljudje. Učim se Jingle Bells, ampak v japonščini. In je tako, kakšna beseda je res čisto drugače napisana, kakor je v resnici treba izgovoriti. Shire so iyo, kaze no yoni, Jukino na kavo, kaze no yoni, agarini karika no haneko, oi, hej! Veš, kako govorijo Japonci? Daj mi besedilo. Shire so iyo, kaze no yoni, vagajo vaka yuki minimabe. Zakaj je? Glasom beseda. Na glas mora No, da biti. kar ima lajac zraven. Lajaš moraš malo zraven, pa to je pravilno. Kashiro soyo, kaze no yoni, Jukino na kavo, kakaruha kaku. Ne, več pa jutri zjutraj. Poslušajte nas, a ne, Anja? Džingri be, ta 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 ta. Tam še lubijem. Oh. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.